especially the state of Meghalaya? The United Democratic Party recently held a meeting to assess their poor performance in the recently concluded Lok Sabha polls. The UDP candidate Robert June Kharjaran polled 44,563 votes in total, coming a distant fourth place. The UDP and the Hill State People's Democratic Party contested the 2024 Lok Sabha polls together under the banner of the Regional Democratic Alliance (RDA). Party's General Secretary, Jemino Mautho, gave an insight into the discussions. Meanwhile, the party also condoled the death of the party MDC from Shela, Tainwell, who passed away on Wednesday. UDP kerja parti kerja parti kebeladaan tambah kerja jelas. Mau kebeladaan suara dan ke di luar jalan Meghalaya tu belapan kali di Chelsea. Tiga ni ke parti kena yang penting nak kerja syakri, nado kuas sedang, nado bentaru bina yang penting. Tiga strain buat ke organisation yang UDP kat selani, mau keleng-keleng kita berani kita pun diksyat bahasa tenat. Ya ke UDP tambah aku boleh dapat ke policy rekam pada kidon hi ke bawa lihat nak ni lihat nak taipi dia nak kita tahu bagi le ke postmortem mencium ya ke jing ajing modlang yang marok kan